Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام alkaba chatiki mandemu am tangani ne Allah subhanahu wa ta'ala fa ka shatana torom dina wala da sarma min namne flanve amba ziza la ni setiki masata ko barkay ka Allah subhanahu wa ta'ala ka se anaka korta ko nyini setiki masafa ka deme faranga kanga jonya ananga lafu nanga desa jira Allah subhanahu wa ta'ala namboro la amidu ko kanga sababu nyuma ya alkaraba sallallahu alaihi wasallam aka juruba ngana foka tanza ambaze ko ka saralila ni duko wi na duko ka yere yoro aka sogmada ni ngana munu nga sogmada bena nu ya deme nun ni anuka na foloyi atara ka munu ndo ko ni dine kalfara oluma ni dine jurudulona olukana o ya dine drapeau korata nun ninu kan na foloye fo sayu takata kabur la kelengelo ma alaka kira java o ngana amidu ko sama olu yoruma ka sai ka duko ka alaka ba bona sanamu namboro la mi folike arsalame chema anam so ma kelengele nay assalamu anjiki chekan ala ayan zama duko la ne mbaraina amma ko bala fi mami ben non kana alaka ande ma nga bo ala amma ko bala dine tasra korole asira ka furan ka je ngana kuma nga jamana kaya alhamdulillah rabbil alamin halibi ngana tora mbolo ngana ma laje anga bogo bari koko jome la fuka nama jika jirika jiri jome saka ola assalamu fangan cesri kan fanga fara nyonga dina tasra korole sira malko bon ansaka sira imam abul hasan al-ashari ka tauhidu sira jeli sufiya sira jele ka furan ka je ka seko de maka alabato ka jango duko jabi mi ngube jamana ka o duko jabi ka seka korole la ngana kuma an vayanu yu tega jay toala shufe ne dugu jera ala bi soma assalamu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kana vatu fiu fa ala kanze o yorolla ala ko kaka ala kama ala ko ka ala karabana bona sanma barka kama wala salamu anjigi chaka aka duko la yanzama duko la ala ka bara nyambulo ibadallah Allah ta'ala ka jong ittaqullaha fima amar ayto nga janga sara Allah subhanahu wa ta'ala nyaka yamar yokola ala ko ngaminga assalamu ayto nga zeko ka kelila wanta hu amma anuna hawa zajar Allah ta'ala ko ngamin dabla ayto nga zeko ka dabla lillah o fonde ma ko Allah ta'ala nyesra ni jojo mbaluna nga ka fatwa ka alhamdulillah rabbil alamin nyeni yarama yika kabur kon nasuma yekuna wolo nyini yere alkema jodo kenaka wad aywa nabi fo jatiki mingo alata alaba dima kiyama ngani jonjo teliyara nimma ni mami pana ni nguna ni jema sarla mami nyakoro ni shetana mami neke fi sirawara taminde ni mbalma muso mami java ko yere java sata'lamu ghadan man al-kadhab al-ashir domini jora amama jalalillahi alaka yamru nyefe mizana nyefe domini ketaw bi woluma ibado ke min vereke kwa ci amanye alaka ngisi ka ndanga alaka do no ko yamma wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum as-sawaba donc ma nyabla matamena assalamu ba fa ka don bi setigi masa deli alaka ni aw beljele be sababa makata an fotala anna min at-taqwa at-tahabbub fi Allah subhanahu wa ta'ala nango ko nga hagirito ala nyesranyana ala nyesranya belbele badoye salamu ka kenyove
wa tarkul maghalati fi dini dazago kuma fo dinena dazago kewale dinena salama ko dabla way alani saranye belebele badoy la annaha tunsha'u al-baghdha wa ash-shahna bayna al-muslimin kadam munga dazago kuma fo dinena ani dazago kewale ke dinena ke yera fil islameye kama to befle kafiriye ki ka tabulo lapasa ka betal la goshi ki karamo lapasa ka bela jele karamo la goshi ka dayira la kama to fle ndashi doyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabulo menum be jamana ka mbani ne salamu fa to anga kenyobe to anga mbulo di nyoma ay to anga nchesri itake ne rebe ntake anga kunyo ve dum ko lo sanve ya nanzira ala masati ma saba nyene bo atabo e ka jo ala jo yoro la ki ba nyene bo ya wala salamu koy manye don ya nazara setki ma safina allah subhanahu ko minya yode yayi wala nga jija kudu ko loka anga sabali nyongoro anga nyombu nyanga nyongarama ma ikhtilaf al-furu'i ma ikhtilafina fi al-furu'i kafara anga fonyongo ka bulu farawla ni e hadisa ko famuta nene ngara mo ya famuta anta ala huda wa ana ala huda ibe kanaka wanere be kananga ninde cheye ngani mami go cheye kilinda may alaka hakili nyumande amma nen alaka ba ma nyonye ibata chew kuma nona hada ma masha alayhi ulama ar-rasikhun don chew tamana minga o yenende alaka hakili nyumande amma wala assalamu anga jamana mako beni nabbi kosabe fanga ne vonyonye kuma gelem bayin do ka bo ala anga nyonga no anga hina nyona wal islamu ya abadalika fambi wele ko wulu dinana al-islamiyya banedo amma لذلك قال في الأخضري إمام الأخضري السرب على كاكا كتاب لا وأن يحب لله ويبغض لله السلامة كي سلام ينفع الله سبحانه وتعالى جاتي كما سلامة نبي باي سلام ينفع وكاسر أي على كدان دسكوي بنانا ngana fora nyongo masala la nasor la anaka dalu be nyona eni ka dalu be nyona stratable ka farak so buruja stratable ka lagoshi stratable ka nani nen ngale ratluka ninde cheye ala ya shere asebene do gafo kono ne yo foye ay dugo sama mambe fatu oka insha Allah ta'ala neta fo ngonyere ko ni sharia gafo ko mi ambo de la khalai wanga gafo koronu no alhamdulillah rabbil alamin umma sabe sanu kama umma sabe war kama jefa mo ma fo ka sabe mo ka sabe ay ya sabe de ibtigha an li wajhi Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinni kama wa gafo ma sare sabe ka diplôme nyini ay mémoire te kwa sabena ka diplôme nyini o sabena de ka alaka dine deme wala alaka alaya de ka gafe nungolashi jebi wuli kan gafe nundo sena imam yidlo nununa wallahi la ilaha illa huwa ka dine tibi alaka akili nyumande amma alako kaka alaya kama alaka lakhtati sarakairalla yalil ilamu annana bi idn al-malik ad-dayani yen manyabla matta mena mba fe ka do mbal makay mbal muso ستك مساكا جين أناكا يا مرو كورنانا جلسنا أخرى فوق المنبر الفقه المالكي أنزكرا كوكرا منبر الفقه المالكي سانفي مالك بن أنسكا كلام بلوكونو في الجلسة 174 سكي كما أنس سكي بيولو فلاني ناني نانا ودرس فيها اليوم إن شاء الله تعالى على التصوف الحقيقي الخالصي على الصنع دنقرا بنقو يلا بشيونا بي ولا دابي صوفيا جيلي الحقيقة الذي عاش عليه أسلافنا صوفيا مني أنغا ما نيمو بالوناكا وتوارثوه جيلا عن جيلي أنغا نانو يا دي نيوما ويا تشنتاكا دي نيوما جماكولو فانيمو نداركا تو دي نيوما مبولو إلى يومنا هذا فكسي أنزغي فيلا بشوينا ميما وذلك الدين السمح الخالص والدين النغون والدين الجلي دين مني أتيغوكم نيوم بني wallahi nyangana munon to afo sisa ni na kele okile muye nyonyi ni anywana ngana do to afo ay abafu yeko la adri fihi illa khayra nete foydo kar sala fo here nin shekh sala warbu ma sana ni na ku nyonyi ni yanyi nga kebe mundo Muhammad Abdullah Swadula abafu Muhammad Abdullah Swadula ngana koy la adri fihi illa khayra nete foydo Muhammad Abdullah Swadula fo here nikuye Sheikh Ahmad Masina nyinanga kebe mundo aywa Sheikh Muhammad Khalifa Kuntala abafiye ko ngara mogodo nete foy doana illa annahu waliyyun salihu fa alaka ma nyumando
o cogo kele do hala muasiruna munu ye ñoy tile kele o kumbe tande wani de islamé don bo ka ketande nena ñini ngara ko mbalma ke ebe mundo itle kar sala ne ka nga fo mbe min do ana islamé la cejele ka nga ñuma wala o cogo kele do nale fana ñini ngara ka nga ñuma wonena ni de islamé yi nga don bo manga nga ñom buruja don bo manga nga ñon labla tile kele islamo manga nga ñonga sutura fini fara jango je famo nyada no kam musaka soroli kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu al-islamiyya sanu ya kabonina ala ko kaka ala ya kama ala ko ala karabana bona sanu mo baraka kama o dina jele o dina nogon nengo kan nogon no ya kunyene nde yera ma pembe nyove ola ni amma bado de ku mbaraka su ko bita kalake aywa anywana ma ba were fe nana na bismillah mina na ya fatwa fo na ya ka kabila twafo karamo ke ba do ko ni yemma sebe denyi ni nere nywana manyuma do denyi yone zelo hu man zelal kurama aba jingi ma sebe dew jingi yorolla aba bunye ka karama aba se ko beleje leke ay ninde islamiyya yi islamiyya mi ni anga jamana pamba do nanga jamana barka kundulo mala yani ni ndashi not lingana yani fineni ka do monu nyonje yani shifi nga jon shijo hakilila yani kunfi nga jon aywa doni bo hakilila yani nafolo debe kada yani mugo tala tlekabo mugo tila tlekabo alaka hakili nyumandi amma huwa alladhi yudafu anhu tajammu o dina nogon o dina jele leader groupement beka o tabulo de lapasa ko sira de fraka je yahmi himahu wa yarmi marramahu groupement leader bo o dina tasra koro o dina nogon o dina jele seza de kolosi ni mami evolution sinza ma leader ba bolongon denda shima jazahumullahu anna jazahumullahu ala zalika jazahu al-awfa ambi dugo ka anvawye ambi dugo ka ngaram ko wiye munu ñen hakli ñuma soro ala ko sara barayna ka sara dafa lela allah wali zalika wal qadiru alayhi anjigi tekay allah subhanahu wa ta'ala la ala yawtiki wa ala bisula والكلام من الكتاب المبارك أنا بولدا إن شاء الله تعالى نبي بمسوفيا كابينا بو أنا كتاب بركة ليكونو الذي نسخه الرجل الصالح الولي الكامل الله ستراك جون نيوما يغفي من زبن على ولي دكيني العلامة أحمد بامبا رحمه الله فلو كان غنا فلاكه سنغال كان غنا أي غفي من زبن الحمد لله رب العالمين ناتو الشيخ أحمد بامبا أي قف سبب وسمه مسالك الجناني في جمع ما فرقه الديماني أي قف سبب كاتوادا كوني خاتمة في التصوف نندي الصوفية لا الحمد لله رب العالمين الله خدرين يواناي نما من بافك الصوفية الشيدون كويا توغدا كو مسالك الجناني الجنة دوزرا نما من بافك دو الجناني ما يتلو ما جو كرموك أسراب الله سبحانه وتعالى كهاشدته wallahi ay dongali nyumanda aya qoraw tanu ngana munon demena alet linya sofia la nu gafew sebe ka sofia strajira mawla akitabu donda betu bakil anaku nganve tabulo la pasata kono atafo kadiriya kay tijaniya yi atafo tijaniya kay kadiriya yi atafo wurdi yogene an wurdi nega wurdi nde ya be ni yo mino ko pisani tawyi atafa ni yenda yimina kana karamo ko wara bunya biye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amba dongo nunu nye fereke koina nima dala ko be se cheikhu yaruma la alla la pasali mawdu ambe allah subhanahu wa ta'ala alaka hakli nyuma assalamu ma sufiye sanu blede no daro zahabi de don ye fima yala wallahi la ilaha illa huwa ni yen naga fin ya chela afirika ra domade odala assalamu fanga nyede datukusa anga chiefo nyonyi ambele jele dukele kono moye chien fonderi ya teteria sa anga nyombu anga nyongara ma anga chien jira nyona no kera fineni mi vile sena dibi kata smaka am vawbi kangelevo am moke ubu kangelevo anga kitabu kumbe kelenga no kera anga barka abi seka korolela ninde anga la nyine allah subhanahu wa ta'ala badon anda anda foka ma wara talla goshi ambi feka bele jele de blam mi ngele ngono jango alhamdulillah rabbil alamin aywa benga ka sabati shahan bamba sarabi allah subhanahu wa ta'ala kay maye ay dongli nyuma minda dongli anyana ko jugu allah subhanahu wa ta'ala ngana ko ako wajadtuhu qad sannafa al ahbaru fihi dafatira laha asraru wallahi ka shaykhina al mujaddid al ghazali
وابن عطاء الله ذي المعالي أكو السلام أكو ننكو مبما يسوفيا لا أكو سوفيا سنجيلي ngana ye sebene ka ala ka konenye don babba ye sebene ka ala ka konenye ye gafe munun zabe akola ha asraru ko gundo be gafe nunu ngono ako sebene ngana doye ka shaykhina al-mujaddid al-ghazali wa ibn ata illahi dhil ma'ali ako sufiya sebene ngana doye shaykh al-mujaddidi هو الإمام الشيخ أبو حامد الغزالي ويه الشيخ أبو حامد الغزالي دي كوي رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى كجين كبواما ولد بمدينة توسا أبانينا توسا دوغولا هجرة سانغمناني أن سامبي دورو فاتورة هجرة سانغمدور أن سندورو كثرة شبه سامبي دور أن سندورو لا الله سبحانه وتعالى إمام شعراني سركايرا لا إمام شعراني كو وكان الغزالي عالما عمل كو إمام أبو حامد الغزالي كو دون غانا كوندو متفننا كو أكوني فانو فرانيونغا بالغا في كل فن إلى نهاية كو كلام ندبولو دوني دبولو ني كوني أبو حامد الغزالي نينغا ولا كيبا صرا بكفزينا ولا كو وقد اشتغل بالعلوم حتى تمحر ورسخ كوي سوكو لا ني دوني كلا ني دمادي كا كونفين بني العلم هو الإمام دوني دي نيماي alaka sheikhana ibrahim nyasi alaka nasara khairallah allah subhanahu wa ta'ala ngana do tijani yuno kan ngana do allah subhanahu wa ta'ala waliyu gatura do ale de gafe sabe ka jira sufiya kalande una ko bunye nyini min vle ko daminena wurdi bade ngem vle ko daminena ko tako bla kalanye kalande una ye kala bara bla kalanya fili la sirama ayaka gafe to da ko tabsaratul anami fi anna al ilma huwa al imamu comme sirajir Allah ta'ala ka davona ka juru la ko kalande ya foloy wala amen vonanda chamanje la na khafu fihi lawmata laimi andi sirajal ki baka jala ki nyalla am ala deli dama nga fota ka be Allah subhanahu wa ta'ala ma wan zamene do ala de bangoloshi am Allah ta'ala deli Allah ta'ala kan deme shekh sha'rani ko imam abdul hamid al-ghazali ya ka ko indamena kalande la wa shagala bit tadrisi hatta shakha wa faqa ay sugola nimma kala fo akokora faye mawdan wadela merkatu tigi ya doko abu hamdul ghazali ngana ye an allah subhanahu wa ta'ala benyobe alaka walu ngana do wadela merkatu kubra tigi tawassul kan abu hamdul ghazali ka ala delina barkaye ako be shaykhina al mujaddid al ghazali be shazali al qutb zil awali ako be allah subhanahu wa ta'ala delini shaykh hamdul abdul shaykh abu hamdul ghazali barkaye allah subhanahu wa ta'ala ka ngani fa no ya ديننا يرضى بذلك عن الدين بجانب لنا في ذلك أدلة قاطعة دلوا بأنبول أولا لا تكاد تدخل تحت حصري دلوا من ناتس كدو أيوة جاتلي جوكورو مالكم من أنسك نينما يفهم أولا أكا كلانو نينما يفهم أولا مدنكا وكبارا فهم أولا الحمد لله رب العالمين له من الكرامات ما لا تعد ولا تحصى أبو حامد الغزالي كبنيكو تسكا جاتي سكيورا انتسا كو فرانيونغا قد صنف التصانيف اي غافي تشاما ولا في منها كتاب الاحياء لعلوم الدين اكو غافي دويه اكا دين غافي بلبل بدو كتاب الاحياء كما من نات لي بناني فركت لي ان نياميت لي مسالا تونغا مانغا تشايرا كما تشايرا سلاميه كونو كونفيا دامينا كوارا جينما يغلا ويرا موكا مو دامينا كو كودو كلاما اكلاني ناي دون نيما سورا اكو الكركا دين كروكوريا ay gafe do dlaw to de ko al ihya li ulumi dini min nan gafe sabe ka ke ka muhur saltama ka dine adoni ka atabulo benyene maya ninde la nganaw ya wele ko al mujaddidu o de la aywa sheikh aywa ahmad bamba sarabi allah subhanahu wa ta'ala ka ayaka o kitabul laje ay kitabu tanu abina kitabu min la sabitu bakil anaku ngave ihya ulumi dini ka sufiya famu ya bakono ako ibn ata illahi أني الله سبحانه وتعالى ورناتو الشيخ ابن عطاء الله هو الشيخ أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندري ني وليو غتوري أيوة السكندري كادو الحمد لله رب العالمين الشاذلي يدو شاذلي كا أيوة الشيخ علي شاذلي كا ورد تاسرا مادو تلميذ العارف بالله المرسي عليك وليو غنا من بي ولكو مرسيو وكا كلانندو والشيخ تقى الدين السبكي
imam subki fana ka kalannen do sahibul hikam al mashhura aywa aka gafe min be wele ko al hikma libn ata illahi aywa o saban bado قد نظر ابن تيمية وأنكر حتى شد النكير عليه شيخ الإسلام ابن تيمية تللا ما من ناني دون بو فرانيونغو مسألة تونغا مانغولا ناكا مسألة دو سبا كورو نيم سنيانا فدون بو سرانا أكان نكا فتنة كدوم هدومانديكا دون نغانا من ولا كغافتا كي قواد شيخ الإسلام ابن تيمية تلا كا نيشنفان يلما فواكا فوتا أناكا كتا كبين أهل السنة والجماعة التامة ibn ata illahi secondary o ngana udoye assalamu amu balajele fo ku beka keta fo ku balajele tanu ku barkada alhamdulillahi rabbil alamin ambi ala dil alka ya fama ambula be ngana yi wa balajele ye doni cewye a balajele alka sallallahu alaihi wasallam ka dina ngana wi ninde aw ngara mako yemi voigni ambi barako choko ka anga dukorana bunye de be la mo be doyani nani tangasu ambi Allah subhanahu deli alkan fama choko nyuma di ana bal asama bela jelema وقد كان عالما نحريرا ومصنفا شرعيا ابن اتى الله كني دون غناي الحمد لله رب العالمين اي غف تشامان زبه وقد توفي سنه ايوه 9 افاتر هجره سانغم سيكي انا سانغونوندو ودو فنا بالقرافه ادونا قرافه قبر دولا الحمد لله رب العالمين له من الفضل والمزايا ما لا تكاد تدخل تحت حصري mashit seka nunu nga bunye ko anuka karama mashit seka jate sigaro ngele ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka hakli nyumandi anambal asama bela jalema ninde ye walada ye yananga do kitabu ina kajira sufi kalandeuna ko sufi ay nyombunye de ye sufi ay nyonganu de sufi ay nyongarama de Sheikh Ahmad Bamba wallahi ne jigi nyanana ko jugu betu bakil anaku ngave do ko nyumana adongile sanuma aya sabe ka ba ne ma don ngo ale reka tarika yemu o ya to ne ya don ngo ja la pasali baden o ya shidon baliyai apambe Allah subhanahu wa ta'ala de deli ala ka hakili nyumandi amma ay dongli so nyuma mononda amba dongli sanuma dama doda na ala sonama insha Allah ta'ala bara mi to sena yan ngafe ngaddatuku mbalma ke mbalma muson Allah ta'ala sonama firke bi buy sena ala bi soma wallahi ala ka nasara kayralla أكو وجدته قد صنف الأحبار فيه دفاتر لها أسرار أكو سوفيا يفني الله سبحانه وتعالى صنانك نانا وكونا نيالا كشيخنا المجدد الغزالي وابن عطاء الله ذي المعالي عندما نانا ننو ولوكا حياته أن يفتني ويالا وشيخنا الكنتي ذي الأنوار غوث الورى قطب الراحة المختاري أكو كنا نكو كان الشيخ مختار كبير كنتي أكو فانا السبنك الصوفية لا وشيخنا الخليفة المعيدي بالحق من رب الورى محمدي أكو مختار كنت دينغ فانا أكو فانا يقف السبب الصوفية لا كفو كونو كوبي كوفي كان السلام اكن كورتو ان شاء الله تعالى ابيني نعلى سنامن على شكل فما ابيني ان شاء الله وشيخنا المفسر القرآني محمد المنصوف للديماني وغيرهم من المشايخ العظام جمعنا الله بهم يوم القيام نند باجرانا كفو كو سوفيا ينيومبوني سوفيا ينيونغاراماي أكو مختار كنت نادنجا غافي كوفي أكو وكذلك شيخنا الخليفة المؤيدي أكو أيوة شيخ الخليفة أكو فانا سبنك الصوفية لا وشيخنا المفسر القرآني محمد المنصوبي للديماني أكو الشيخ الديماني فانا ميني أبنك غافي جو أكو أيوة غافيكا نوي الخاتمة للعلامة اليدالي أكو فانا أيوة سبنك الصوفية لا ako ngafe no abina no mbele jele de faranyonga ka bishi ka khulasa faranyonga ka sebe ka ke masali ko jinani betu bakel anaku ngave ka sufia nyefwanyi femi ne black an ngafe ndaga na mimbaru 120 ya ne ya dongo tlema ko bala salamu mba deli ala na kira kama ka ko samama ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka do anani ba juguche fanga seka fima ta ka bonno na kenena nakira abi pusa ya mbele jele ma nakira sanu bi seka ka sanu yala nogo min vilala obi bwala
sufiya sanuble de ye amdi ko kangara mo Sheikh Ahmad Bamba ala kana sara kayralla ako munyale blanina ako sufiya niya ya abina kitabu nunun bisi ka nyefo mo koyi nunun gelengele belejele sufiya wala ka gafe kono nga apma chayara sisa farfonte kalande ona ble ka kalake ka jenya ka sahaga doma ako abina mondo ka faranyonga ako lakinnama kutubuhum lituli zahida fiha jullu hadha aljili ako nunu nga gafew ako akuna la jenyani kama angani ndleñ zahida fiha jullu hadha aljili ni njama kulin o far fale do kalana dine ki shibbe de dine ma mo teliyara ma wati doninde be ka kalana am saraka toga na fulo nyinina ako de ya to alebina ko invara nyonga ka surunya no kera nazara ko kala ko shidon ko banze amma koma فاخترت ذا استعانة بالوالي نظم الذي نثره اليدالي لجمعه جميع ما للسلف بكونه خاتمة التصوف أكواي غفي أيا فرانيونغا غا كتوكا فرانيونغا أكو فاخترت ذا استعانة بالوالي أكو ني nzeme sitki masala kali sakhara ke kenze mana nasor la nimbara ngel kade ala inde mana fonga ke faka dafa ala nga nasor fedo ba kono no bi wele ko yera jira wala ma yera me wala ma je ko do ba kono ala tanni ka bo yoro ka bo barany ma e ke ngodo ama akwalo so tala sonade ma ode yato ale Sheikh Muhammad al-Yadali ka ayo khatima minna ya sabaka ka nathray ale ya faranyonga ka mondo ka ka dongli ka tojurula jangwa durshili akan nogoya kalande makada munga li jam'ihi jami' amali salafi ko sufi ngana be u yemmi fara nyonga kwa nana bela jeleyi be kawni khatimat at-tasawuf kwa sufi yap madafa alhamdulillah rabbil alamin kwa bi wasake faji'tu fihi bi kitabin qad hawa shifa man asqama qalbahu al-hawa نظما يروم حال كل مبتدي وحال منته إذا لم يحسدي إذ الحسود ليس ذا انتفاعي بفضل من أثار باتباعي والله على كان نصر خير الله ثم لبا ديني السلام على السلامة على الشنكين يدي أتوبة كوفي أكون ياي على بارا إنجان جوغولا السمينيكو على الله aya don ka fo Sheikh Muhammad al-Yadali ka khatima de ye Sufia faranyonga be wasaka Sufia kola akopuma ko ale ka kitabinya kele ko fe kan ngafe no zenze ku tende ka khulasa faranyonga ako jitu fihi bi kitabin qad hawa ko ale nan puma kitabu ngono puma mi naye ka fonike shifa aman asqama qalbahu al-hawa ni dungay mawma dusukum bana kwa fura ben ngafe ina wa ne ya fi yengo tleyma ko bala wati yanda mbolo man Allah ta'ala sanama siki were mukhtar kunta ana denga muhadir khalifa ka nyina ya fenvitini mina dima ola ina fanye fenvitini ndi chugumina sha abu hamid al-ghazali ni ibn ata illahi ka nyina yalla na Allah ta'ala sanama nandlalo wala Sheikh Yadali fana ka nyina bi tukola wala da bina doni Sufia jelela fo minoko mimbe nene ela fa minoko ka ken aywa bo fo bana mimbe de sukuna fo de sukunka koka sanunya القلب محل نظر الله فينا دسكون دي الله سبحانه وتعالى كفلل يري أنا نسأل يا رب بارنينا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي إلياتهار المصطفى من مندور أطهير المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما